So the Wellmeister Speaks podcast. The equivalent of love is forgiveness. You cannot love without forgiveness. Lumabalin ka nagiti yung generation anda kumamot nga mapasaran. Nagdag nga morning mo ako Il Maestro. Tanya deh kung nanay dahil may isa. I-appeal mo. Buhayin. Appeal ko man kada gitu ko. Kaya ako man pilit gansi. Tutok na. Di pa nag-approach mo rin? Amo pa. Approach. Beta. Nang nangag ko nga ibagbagan pa lang ni Lola kiti. You better know the substance of the law. Bayaw mo nang ibagas ni Manong. And who cares if people have dark skin, right? Kaanakan iti with expiration. You find any inspiration in this we have done, and you have done your noble part. El Maestro Speaks podcast. Ilocano. Papatin na. Kala ko sa national yan, sana mo Alright, and we are live now. Ayan, how's the week? Kumusta ti week ta pare? Medyo no the Bugyasket, northern part di Benguet. Medyo madita, nasa sapati udan na. Kumusta di sa basin monitoring mo, kumusta di prices tinatang no kamana di ay kamani na din ano ka? Kamani na din ay ni panyimpo. Kumusta di ano kata ko dagi da prices da di natang da Ano din prices, anak lang kay man na monitor Ngam din na monitor ko din ay business at the abatan. Medyo binmasit di consumers. yan. No, kastoy nga karo nga iti man no alas 12 ag tudoon. Yan talaga nga when ata sa atin man linong niya. Well, kas no ag-agsapakat adaon di arbis-arbis na. Idi lang kwa idi Wednesday lang yata yung kaslang kwa nga kaslang malum santo nagtudo. Gam basta di ititerin na iti siguro pati diyan ay dadto mga market areas iti Northern Benguet nga no sila dati bagyo na kat tiromwar laengen kat jay gumatang iti kananda. Ika-importantian nga magatang yan. Yung nuzan ay regular nga tao kumanga rumor kat awanan. Last week ada jay na-post nga di nga ada unti ko. Anya ti makitam nga epekto na di ay. Di ada unti may tawag na jay na ya. Complaining center. Or yan Tulfo Center dito yung Benguet. Yes. Ekat siguro agkeba-keba matena na nagyay. Ngam silimot kintian na udom silikat bakin lang complain no diket as a financial assistance. Financial assistance. Talaga nga pumasa mati man iti guidelines no kasasapulan na tabaka damot mapan nga lang nga itilikudan na kat dati jiga na. Ayan. Issue mo data idi pamot lang pati jay pangkita am ti 4-piece nga DFX. Apandagalat ko ti 4-piece kat ada luganda. Jayhan nga naka-member ti 4-piece nga ikat magmag na. Hanggang natatakot issue. Yan. Dati nakasaop nga pamilya di na magdapiman kanya nga okay agpaiso sir jay maikat dagi ay danduma wenno ma-review man nun ti 4-piece. Wait. Uwan bagan ati government through the ILG kat talaga nga masapol. Kapay nga ada tinaikat nga membro nga jay dapat nga hanga maikat kat jay matahanga na ikat iso na kumati dapat nga maikat kat kasdalan tamot ko na dayon. No sino manon no jayas asidog ti dalikan. Isu manon ti kapilitan nga de ti problema nabayag day nga problema nga uray di ti kaeskwela nga DSW ti masters. Isumot lang ti ko. Saan ka nakakita ng
pinupuntahan namin para verify member ng 4-piece. Ang laki ng bahay, may 2 kotse nakaparada sa garahe niya. Ay, agasom. Do nukit kitan tayo man kasla nga dayto nga program ti 4-piece, dayto 4-piece kat kuya. Taado ti waday kailan ta ko ay naging beneficiary di 4-piece. Si I don't think we need to mention the name. But then nung makitam tata isuda tinang tulong ko isuda insuro da ngay din ay accordingly itulungan da waday allowance that at the same time naman eskwela da sin college yan tan talaga nga waday poorest of the poor iman na maisuro lagi ay social graces ipanagpurma-purma kasi nakigtutak lang din naming santapay nga kitkitak ijay ni sino dayto pay nga kaslam amok in-follow na siya sa mo di Instagram. Idi kitakot ni iso nangot dayto ijay ubing no love san tatiag sa imong ikat ubing nga mutmutog idi. Mutmutog idi nga ikat oy kitam tatangay kat yay product iso na ti 4-piece. Idi damdamagak mat ka ni mother tayo every December kano. Patpatulod mat iso na ti pang Christmas dagiti da pamilya na nga nabati dayjay ayan tayo. So nga adakkel ti benefits ko man daytoy 4-piece nga daytoy noan nga maabuso. Siguro apila when no request kani Secretary Arwin Tulfo. Yan, tama. Dagito yung kitanda. Diyan ay DSWD. Iti mismo nga munisipyo. Nga trabaho dadayta nga isuda timang validate. Trabaho dadayta nga isuda iti mapan ag-survey. Handa nga agibaon iti BHW. Or haan nga jay haan nga jay barangay officials timang validate. Tati labas ng tulita baka jay barangay official ti agbalin nga 4-piece. Iso nga deman ti may isa nga appeal kini secretary. Yan, tama. Sir Elwin Tulfo. Tapno imandara naman iti DSWD dagiti per municipality pimata. Although bakon anda iti na-receive ko siya mismo tinangibagan na nagdamagan na sir apay talaga nga masursurot ti kwa. Matuloy jay panang ikaltas na panang ikat at ti 4-piece. Uwan matuloy. Ngay nga kastoy latak mo na. Anlang nga bakon ti na-receive ko ti complaint na Dohan da ti kunadan sa ngay kat ang ko mo no ustong kasla nga streamline. Sila ngay nga no kumangay kat kutuan da. No sino da kita da member ti 4-piece nga talaga nga member ti 4-piece. Tapno dagi jay jay kwarta nga kuha ijay. So tikas lang nga pang subsidize dati crude oil. Siya ko ma. Itay problema nga agpay. So tay benefit day kung kunak tatay talaga nga adu ti tulong namot day ti 4-piece nga daytoy. Dalang ti epekto na numamingsan ta damot dagi jay naman amdamag tayo numamingsan nga pagsugal da. Di balita daman ti alak no. Kastoy. Naturo na nga mangibaga ti kasjay. Kano kumaikanak ni Sir Erwin Tulfo iti trabaho nga anak siya mismo ti mapan aground. Yan. Ado ti ado ti makutuan. Maapiktaran mismo iti. Ayan nga lugar di jay bugyas lang ba no entire northern Luzon. Entire northern Benguet dayta kayak nga agsorbi dita pay. Iti panagliklikod tayo garon nga panaki-chismis legit nga chismis Yan. Gat mismo nga datayo ti mangkita iti sitwasyon niya. Sabi nga agpaiso nga dagiti ket makita met nga di makuna nga poorest of the poor nga una na ket nga gaput ti antina ket abroad. Gamawan mo ti connection na. Owen, ta sa balimot ni Antina. Sa bali ni Antina ket delang ti gapunan no apay nga saan ngayon nayon ngem in reality mo takot apay hanak mo nga daw-dawat ken ni antik iti inaldaw nga kankanat. Yan, tama yon. Uray man no di abroad iso na katadamot ten pamilya na. Yan. Nag-abroad iso na para ijay immediate family na. Anmot nga para jay kaanak ka na. No minsan ket ijay dagay no siya ka talaga nga pabasulok ti man dagay empleyado iti DSWD.
karo iti municipal ta agi baon na Yeah. ti jay ko na barangay officials or BHERTS so dati mapan nagdamag-damag ket ada dita nga rumor diyan ay haanon nga the one-sided nga panag niya dito panag-screen Ito pa iti mamingsan nga no sino jay kasinsin da mismo. Ano mamingsan pa nga kasla nga na. Hamot kit di nga pa. Allegedly, slamot nga di kasinsin damot lang. Tiin kabilda. Sila nga kasyeng. So nga sayang da ito nga program ti gobyerno. Aside from that kuma, do adamot kit di iman, di kit kitak day 4-piece dakot adangan jay kasla nga agiskwela damot lang ya. When for financial management, jay kasi siguro di ay kanda dumapay, mayat di ay at least nga maobligada mo't nga umay nga pa na makisuro, suruan daw niya dagi jay da isuro da, di kad no adat dinangag da, di kad good. No ini-apply da, very good. Ngam no inaramid da lang tungpal para ma-receive da jay kwarta, awan ti maramidan tayo di ta. wala so nga kadigi dyan ay trabahador tayo ino manginad daulo iti munisipyo karo ti DSWD ket haniwot nga pabasbasulon da kayo dito ino no aramiden nyo jay trabaho. Yan, tama. Siyempre da kami nga mangmangagmat dita anot tukon dagiti dapat kumang ada dita 4-piece nga rita. Gamno kayat ti palang ti ebidensya ay katagi parwar kami Ada pa yung mga ibaga nga daga na amin nga daga nga ikot ni apay nga membro di po. Ibaga na nga lugan lang day takot. Day takot kasapulan na ti krudo kung natakot siyempre. Ada mo ti awan lugan na kat dapat iso na ti nakastrat. Ayon, nagadado nga irregularities na form. Kasi napalpalabas di wada takot man kayo na din kana mo ito ay tapinicturan takuma din di nakaparada. Yan, tama yun. Golf. Manawat si 4-piece ba di? Ano din? 4-piece or assistance yun eh. Tupad. Dati giga, double tap, single tap, dati pa zero. Siguro okay lang dyan. Elk baka may samat nga si Tiyo na gito. Well, baka sa si Cho. Apay manuman nga si Cho ti ada jay man kayan. Apay nga din manon jay pilan ti nagparada nga ada pa ti special nga lugan. Yan. Swerte lang nagyay. Yan, aditan nagagot si di ay time ay mag-documents na rin no talaga nga ngam nakitan ti ado nga tao. Nga yun nangyayari no minsan nga ikat adi hantayo nga maibaga nga no but then no datayo nga mangkit-kita no mamingsan kat adati nagmayata na jay kun kunatayo nga complaint center. Ay nakalini nga peso. Swamp. Swamp. 3K building. 3K building. Kat sigun kinyada piman kat iti may isa nga Domingo ada iti ma-screen dati may isa nga complainant nga ma-live ijay programa ni senador. Nga manipod mala dito ibinggit nga dagay da do mga complaint isubli damat lang iti barangay no kitanda nga amicable pa lang. Kadagi jay da agdengdengeg and agbuybuyang nga makinamo dito pagsasaritaan mi jay pag-istoryahan mi kad jay center Tulfo Center Rafi Tulfo in Action Center nga kaluklukat dito ila Trinidad niya jay swamp area. Ngaykat day bagbaga ni partner Jomar nga ito nga may isa nga Domingo, may isa nga complainant. Yan. Kat no dati i-complain yun ni kabit kasi. Sumuti uso. Ngam taada ngay lagi agtitix kinyata about lang ijay gaputa nag-cover tayo ngay ijay soft opening na. Ado ti agtitix piman nga pwede bang pakilapit kami kay Tulfo? Pwede bang pakitawag ninyo kami? Ngam ti instruction da piman ijay haan na nga ma-accommodate da kayo no agtitext kayo lang ti kuna da piman da kayo nga mismo ti mapan ijay opisina taada iti investigation matlaeng nga mapasama ijay. So da kayo no adati kayat yung nga iya sidog
kailangan nga umasidag kayo. Masidag garo pimanan eh. Wen, Masidag lagaro doon. apay nga agbayin kayo pa lang. Nga mapan. Yan. Ay sa jay istorya anda nga jay Manila kat almost nekunani ko jay a coordinator Mm. ti Tulfo in action dito ibinggit kat ti may isang aldaw nga agpila kat almost 150 or 200 Wow. hanak nga gamali kat ijay kat ada ti cut off da iso nga nuhang ka nga naabutan ti cut off Bigat Agawid manen. ka bigat manen kat Bigat mo bigat manen first come first serve First come, manen first serve. hanggang jay ituloy mo no niya titilab Ay. kasi day karigat tadya na kwa dito jay coordinator may sa iso na nga nagpatpatulpo sa Ayan. Sino Ano, may hanak patpatulpo ataman. na? Malagip mo na sino patpatulpo na. Ay, ano po malagi po ni ngam iso ti istorya iso nga nag hindi mo naman panunot da iso damot lang nang suggest kini yan. senator nga apay Ada ti pagmayata na nga dati kakastoy nga kasla nga pag kuan tapno makorektar ada ngay ti pagbutngan mo dagiti datat tao. Nung mamisan kasla nga masubsobrahan kami. Hantayon ngay nga ada jay ko kunak nga di kanya akot kasla nga ada nga trial by publicity nung maminsan nga only to find out nga sa baligaya ada jay maminsan nga kasi kasla jay nangyari ti yan jay teacher idi nga jay nagreklamo ti nagpatulfo ti kuana ti parent ti may isang estudyante kay kat ayan hanmot nga nagdalan iman ti proseso kat ni naibabainan pa jay teacher medyo nabatikos mat lang ni Tulfo ijay hindi ko ti at least nga ma-minimize dagi jay ta hanmot nga iso na ti kwa dapay nga rod ti meme nga nya day municipal trial court tapos regional trial court tapos court of appeals supreme court ijay nga to tapos din kangatuan yan Rafi Tulfo in action. wada mo talaga di programa na wada di issues ay itaktakal da ay oray sa kat adiyak masaydan at si senator Wen. number 1 din teacher Yan. yan ta makita kat irresponsible nga parents mo piman jay Oy, most of the time. pay kasla jay nangyari kini kwaday ta no yari tayo tatakat kasla jay nangyari iti nag-atal nga iti security guard ngun iti traffic ngun Yan. gaputa mayaman kilala yata si Chief PNP Yan. may priskun pa samantalang yung nagnakaw daw ng mangga diretso kulungan Diretso kulungan. Yan. nagyayman ti masapul nga makita ko ma and kan jay inbabain na nga soldado iti Oo. nga natay ti encuentro Ay, wen, malagip ko nga dati kasjay nga post dati Facebook. Do kung kunak ngay these things, they are the adamot ko mati right. Adamot kid ti right mo nga mang sumpat kas mga ringan na ikwa kakot, na i-complain kakot. You have the right not to say anything. Karbangam day, so mabalingan mo nga sungbatan. And then, let the bayaan natin na yung batas ang magtrabaho. Nung mamingsan nga ron ngay kat ijay matan mo ti ko tama i-post pa jay picture mo nung mamingsan. Jay lintag mo ti tao ay anya di ko na lang jay public mo kas lamot nga naging guilty ka oray no. So ti kaslangan na nagdakkel mo nga negative nga impact na dayta Rafi Tulfo in action. Do ado ti natulungan naman di lang siguro timang balbalan si ado tinatulungan so nga niya nga garot ada dito yun La Trinidad matiliw kan to kay kat you have the right to remain silent yan tama you are presumed innocent until proven otherwise lahat ng sasabihin mo ay pwedeng magagamit sa iyo laban sa iyo kun ada ayun so nga dapat ay malagip ko Jay ka since nandun tayo sa mga ganyan-ganyan reklamo kumusta ti na-monitor yun ba dagiti da opening ti brigada dito Northern Benguet no kumusta brigada eskwela ay ada tinapanak nag-interviewan yung wan andami man ganam August 20 sa August day 20
party bugyas. Mm-mm. At nga balikan naman ni opisina ni Tulfo tatay. Adang Yeah, iban panunutot nga challenge kinyada. Ah, Tati big challenge dita. Ganda inabayan ni Kuy. Ni Sugalan. Dita tayo nga makita. Taada ti agkumpumplini. Ado ti negative comment dita. Nga mahaang nga ma-actionan dayta no Yun di, Joe. sat dalang nga sat yung comment. Nga awan iti mapan agreklamo. waiting mo no. Adzi ada kano. Alleged. Allegedly. Ay, iso kaya. Agata isumat masayom ka ko kat dagian ay negative sides ni Rafi Tulfo in action. Dagi ay critics ni senator dita nga sumbungan. Isudet ti number 1 nga i-comment da. Sige man, nuhaan kayo nga bias. Karo ba yun? Big time ba de? Big time? Big time, data. Big time? Baka iso na ti makin-handle ti ko. Entire... Siguro. no? Di tang masukat tayo. No? Sabagay, no may kanandang legal iman. No. Siguro. Ngayon, ko natin garon nga ahaan nga ma-actionan dayta no awan ti complaint. Formal complaint. Para makasuhan, dapat may mag-file ng kaso. No ada ti agreklamo, kung no awan ti agreklamo, ay kat awan na piman. Legal dayta. Legal data. Yan. Ngam no ada ti agreklamo dayta nga makita no ada iti illegal nga mapaspasamak. Ang problema nga ron ikot makikita kamot iman nga apan agreklamo. Karo ba nagay? Karo ba nagayam? Hopefully tadada dito yon no isuda mismo ti aga kandak nga iti kwa. Sila nga garamid da nga iti thesis dati jay documentary da. Tay taga media damot nga kapadpadam nga garamid da nga iti thesis or kasla nga findings da. Ijay mang mangyari dito yung panagbabanti natin. Baka kiti no matutukan da pa no sinudag ijay da number 1 nga agi kukwa. Isupi man ti number 1. May iso ti napintas nga programa ni senator deta. Iso ti mayatmet nga nangeg. May sapay deta in mayan iti Rafi in Action Benguet Center nga dayta. Nga adapi man iti ipasana nga idiga na jay Senado. Jay prices ti nateng the entire Pilipinas. Kita undan niya iti kababaan. Yeah. Tapno anda nga iti maikarga nga standard wenno standardization ti price. Wen nga awan iti nubin mabaman nga lampasan diyan ay maikarga iti batas nga kumbaga 30 pesos per kilo. Ngam nubin maba iti nateng hangko nga bumaba iti 30 pesos ti kababaan. Ngem kun nadapi man nga masapul di kun nga thesis datatay nga tayo tin bagada masapul ada ti research sa Visayas, Mindanao, ken Luzon. Nandito na sila. Tapno ada ti comparison kan maalada iti talaga nga kababaan. Sa tika. Yung sapay kumata saan nga 5 nga pesos. Tano 5 nga pesos bargain dia yun. Dawatan. Ipak daw mo tadi. Sublik ijay brigada. Sila lang ayun. Makita yung dagiti da teachers. Di ko nang tatay. Number 1 solicitor. Di ba? Ngayon di ay aramidon da para ijay eskwelahan. Ang problema mo tapay adamot dagiti da duma nga agreklamo no apay nga kastoy. Do narigat ko nga i-organize no niya kastak nga mangibaga. Doon baga damot kit di nga awan ti first and foremost ti brigada eskwela ti aim na daytoy nga ikat maisimpa di eskwelahan. Ijay iti banag iti part iti DepEd. Apay gamin ni narami yung nga competition. Ijay pa lang criterion ti competition nga ikat kadaktulan pa lang jay no manuti na ornong nga pundo.
Pondo para iti para ijay brigada. brigada. Do maikuamat iman, maudit iman nga talaga nga napan ijay brigada. Ngam deman pay inaramid nga competition. No alalaan naawanan jay objective nga jay brigada eskwela nga ikat bayanihan para sa paaralan. Ijay lang ta mag-focus na ijay. Iso nga nagbalin nga kasla nga solicitor dagitoy the teachers ta syempre they no syempre si kamot ti adati principal mo nga competitive medyo ibaon da kamot nga agkas jay kun si kamot jay teacher nga competitive nga kailangan nga agpaiso nga maisimpa dagitoy da before nga umay dagitoy do ubing talaga nga matuptil mo naman iti prime mo poskulong tirupang nga kasay nga numamingsan iman diyan sobro kon dagitoy parents nga pati parents nga ikat ma-soliciten yan. Nagigid na solicitations, especially kadagiti the public schools, haan nga sa pilitan na ita. Okay? And then, ada da ita, ijay, da kayo, no, niya ikas tayo nga nag-meeting. Kasyay. So nga, enroll ko lang da ito, tapno kayat ko lang nga ibaga, kadagijay the parents nga agdungdungag, no, parents nga agdungdungag dito, nga, no, dati queries you, ulitok dyan, bagak tatay dyan, programa dyan, radyo. No, dati queries, umasidog kayo dyan, teacher. Han kayo nga gipopost ijay social media nga mang dadaulan yung lang iti sarili yung eskwelahan yung lang. Han yung nga kalaban dagita da teachers. Dagita da teachers ti tumultulong kunda kayo tapno makaadal dagita ubing yu tapno mayat ti pag-eskwelahan dagita anak yo. So nga di lang kuma antayo nga nayon nanon ti dagsen ti rigat ti trabaho dagiti da kakabsat tayo nga teachers. Kung ay ibagbaga dito gapos sa teacher rak nga ibagbagak lang tayo sumati makita nga observation. At the same time dito brigada nga dito di nga hangko lang amo no kumusta diyan yung minsan kami nga makikita nga ikat manmanong ay ti umay nga rumwar. Siguro busy dagiti kakabsat tayo nga parents but then panunuton tayo. Ada jay kunada nga social responsibility tayo. Bas umili anya. Ay kat di ko mati panunuton tayo matan tayo nga. Ano mo minsan ti man ti kaadon nga makita tayo iti brigada min in uniform. Kanayon nga dadagita. Kanayon nga Yan. isutya darita. Kudos kadagiti the members of PNP and EFP. Pati SAF. And no, then iti banag iti Northern Benguet kat PNP. yan. Dati SAF tita ada pa iti SAF. army dita. And kan dagiti da kwa taga Bureau of Fire. Kanayon iman dagita da nga kwa. Sa pagkajay kunam datay nga masap no ada iti kayat daman nga damagan dagiti parents. Siguro dagi ay napanmot nga dagos ti opinion daket saan da pay nga pinanunot nga naminado sakbay da nga i-comment mo't dayta iti social media. Amin nga aramiden wenno isayangkat iti maysa nga tao ada iti gapuna nga isude ti han tayo nga amo isu nga di kunam tatay nga mayat nga mapanda iti mismo nga eskwelahan ta nadamagen. Tapno malawlawagan na ta. Uray to pay data parents no kunana nga hang maki-attend iti brigada ket at namot iti rason na nga hanga mo ti teacher. Well, siya. Do yan nga rod kung kunak nga ikat no ada dagiti ka kasi nga banag open communication. Maki-communicate kayo uray niya dayta nga eskwelahan nyo uran nga masapol nga eskwelahan nga ayan ko jay eskwelahan nga uray niya ti eskwelahan nga nyo kahit sang school yan. Open ang eskwelahan na kaikot no medyo bastos ting kasada nga nang sungbat kanda kayo akot adda nga ro don dayta pagreklamoan nga tulpo. Ay subli nga kasi Lapit lang kayo diyan, ha? Malapit na nandun ang tulfo pero ayan apan tayo usually tikas lamot nga kanya-kanya nga kababaan nga katrabaho ti DepEd. Everything we do is para sa bata. Para kadagiti ubing deti panunuton tayo. Isu nga siya nga mga observe hangko nga ibaga nga nabayaga kong ti DepEd, barbaro ti DepEd. Hangko nga ibagbaga nga may sak ditoy nga na-observe ko ay may sak nga makingalad ditoy no dikat na-observe ko kadagiti amin nga kakaduak nga teacher iti DepEd. Nga puro sakripisyo amin dayta. No ibagayo nga wala agsusweldo da. Wala trabaho da det aramidon da trabaho da dayta.
jagi jay di ano nya jay dapat nga na aramidon da kuma. Jay pa nagisuro da. Ado pa iti na inay-nayon ijay nga trabaho, nga tatrabahon da. Ngay kat aramidon da amin dita, awan ti complain da. Normal man ijay tao ti ag-complain ngam aramidon da dayta. 110% with all their might. Amin kadagi jay da amin nga teacher nga nakitak aramidon da dayta. Handa nga reklamo, aramidon da amin nga trabaho, more than enough. Tapos adati mangda nga negative nga kasjay. Anya nga itirik na da nga imet, iman. So nga tayo ko mga ibuson jay anos dagi da kakadwa nga teacher tano maawan to dagi da maawan to jay ragsak da nga agtatrabaho. Adan to ti time nga bagadan to nga kabaybayan tayo di bali tag susweldo tayo. Apay kaya tayo nga kasi amin ti panunot teachers ti ubing tayo kakabsat. Iso nga hantayo ko mga ibuson jay enthusiasm pala ko ba. Di ayat dagi da teachers tayo nga agserbi. No once nga dismaya yu dayta kastan to ti agbalin to nga mentality da. Awan pa imot gid ti teachers ti DepEd nga mang panpanunot dita. Jay kasjay kunak garuden. Amin nga nakita nga teachers ti DepEd nga ikat nagagagot. Sobra ti dedications da. Ngamahan tayo ko mga ibuson ti panang paspasakit tayo mat kanya da. Di lang. Nata namon ti Rick na kita nga. Yan tama. Tao lang, di mo lang tao, di ba? Parang tao da kita. Nga At ikakaro tata stricto iti human rights. Oo. Awanon jay baot ini. Yung wala na yung naranasan ko nung elementary ako, no? Ayan. Oresyak, naka-short pantak tayo. Tatakad na kita man, ti concerns piman. Ano mo, minsan kat masubraan nga damot ti parents nga nag-eskwela. Pasalamat nga nalalay mo to no teachers. Suggest mo dito eh. Nauna yun. Anti mamingsan nga ikat kas lang nga dagijay da nga addan samot ti sakit tinakom da ka dagijay da teachers da nga idik. Ay, ada trauma na. Iso nga nga kas lang nga no ka nga ikat. Tapos day samot nasubraan da ti kabubuya ti drama nga eh. Nga dati teacher nga kas nga handa mo tinon nga mapanunot nga in real life we compromise nga kunada. Di takot panunuton data balang araw teacher nga iti anak na. No, nag-teacher dyan anak na. Napay kayat tayo nga parents nga noon yaman iti aksyon tayo tata kadagi dyan na teachers. Kat maibalis to iyan ay anak tayo. Balang araw ag teachers da. Yan. Ag teacher da ni kasi sila nga no panunuton ti maysa nga ina maysa nga ama ket future ti anak na. Inayon na diya i-considera na nga banag dagi ay kasi nga panakilangan-langan iti teachers. Ayan. Yun ang day nga rod. Day, basta bottom line kakabsat. Makisao tayo and then maki-compromise tayo. Dahil lang mati ko. Silangan ko nga na-airwar gamin tatay nga dada na agpo-programa ta jay radyo isang. Santo day ta brigada ket once air mo day ta. Awen, di mamingsan gamin mo't lang iman. Jay kada anong ti dapat nga isamot lang ti pagkatawa ko minsan. Apa yun dati? Brigada plus. Brigada plus. Ang ko lang agway so kata ano dati tatiamong ti brigada ket once air. Usually iso ti ka jay kadakkelan iso jay pagrugyan ti klase nga daytoy. So jay nang rugi when sabalin to man di ay mamit-meetingan ti PTCA. Daduma. Nga parents on ti mang decide. Adamot ti time gamin nga sa bagay medyo sumobra kung kunatay no minsan nga syempre datayo arami dan tayo lang met de anya ti kaya tayo ket no anya antayo nga kaya ket adi baga tayo met ijo eskwelaan nga may uray itay timing takod. Uray tay timing tayo man maset ka siya. Ano mat nga kayat nga sawon nga kanayon dayta. Di ay panunuton tayo, social responsibility tayo. Kas may nga Pilipino. Anday tagayam dia kamu iman ta nailag gamin sin Facebook. Huwag niyong gawing solicitor yung mga teachers ko. Tagayam ti programa ti DepEd nga nilata pundo nga dayta nga matututan man. Daytoy gamin day brigada eskwela kas lang
Idi high school tayo. Kaubing, kasla nga mayat pa ilang mo. Gami di ko gamin, amo pa inaramid na ngay nga competition. So, kasla nga dati brigadan ti dadakkel nga eskwelahan nga kastoy, dati sinigasagay. Dati brigadan ti medium school, small schools kasday. Ngam ti part na IJJ may nga criteria IJJ budget. Numano ti iso nga kaslading nga karigay the teachers or principals nga dungdungog dito nga podcast, please correct me if I'm wrong. Slangay nga dati presyo man diyan amin no sinudi na idundunay. Tapos ipailam si din cut in price na kamali. Cut may nga criteria sa diay gamin. Mainayon ti points na di kadakkelan kasi. Uwen. Kasla nga the points na diay iso nga kaslading nga J effort siguro tiga po na nga kinasday da J effort ti nagtrabaho siguro. Ngam ti kuko akmat ijay. Once nga naramid yung nga competition ti may nga banag, maawanan jay spirit na. Kitam ti mang mangyarin to ngikot kaslaan nga, let's do this para competition. Hanan. Ti aim na, ti amok nga objective na ti brigada ko, i-repair tayo jay eskwelahan nga han nga kaya nga punduan ti gobyerno, tadatayo na lang ti mang repair kasla kasi kumay. Ngikot di nagbalimot nga competition, awanin na. If you're aiming for promotion, No. usar na kita promotion eh. Kasano ngayon ng timan, di ada ti sitwasyon nga basi tinagastos na nga napinta-pintasan di pagadalan. Di ay, masapol nga i-remedyo, matap na dati makita mo nga, ada lata makapasok na gitay. Ngam di nga ron, ada lata di amount nga di ay kami. Tapos di bottom line, nga inaramid na nga competition. Urayhan lang nga aramidan nga competition gaminan. Dayta. Di lang ti no kanyak lang nga kababaan nga tao ang baka dati supervisor dito nga dengdeng kat ang ko mo no nya tiga po na napay nga naging competition ngam siyak namin ti panunot ko once ginarabid mo nga competition daytan maawanon jay essence na no nya jay gapuna or objective na jay mang mararamid nga dayta brigada eskwela. Nanti may isa pa dito nga competition kat niya rito marigatan jay parent yang decide kasano ngayon no competition ti per school. Jay talo nga anak ti may isa nga parintis. Ti may isa ket sabasabali nga school. Nya nga iti kayat na nga tulungan. Nya ti kayat na nga paggastusan. Ayan. Di ba ayan ti may isa wino jay ayan ti duwa. Apa na mami ni sunod yung eskwelahan ta obligasyon naman. Ayun. Tinagmayata na so ano parent ka masapulos sa eskwelahan ka na. Sa bagay dita kuno nga competition kat kaslamot nga ma-pressure manen iti teachers piman. Teachers no kasta nga. Kanayon. Santo ti maysa dita amin nga kaaduan nga event ta sigun iti sorbi nga mabasbasak iti statistics. Kat halos 65% hindi napalpalabas nga taon iti puro solicitation. Ayan. Dapat yung bagan mismo dyan, dapat mismo mga aga awis karigay the private establishment to donate. Kat nuwing san piman mauma ka na nga mangdengeng dita nga. Datiin may kat tumanen mapakamanen solicitation manen. Namnama manen sa bali manen solicitation manen. Iso nga EJ man kayan kanungay kat dati time nga umas asidog ka pa ilang kadagay the councilors kan kadagay the vice mayor ng ikat pumanpanaw. Ada pa Karkaroon na dito yung mga papel. Nasusuratan ni Jay ayan ti may isang establishment establishment nga no solicitation allowed ko na no solicitation. Yan. Iso ti pagbalbalinan ti teachers no. Ang nga brigada eskwela di ay mamingsan nga ikat mapan enjoy pati December. Mayat ti topic tangong mi ayo oras maten nga sumaroro na ito. So thank you so much for joining me again on this podcast. Again, this is El Maestro Speaks podcast and baka dapat tikat mo ibaga. Mo siguro dahil lang daytoy activities tayo iti BIMIP Bigit Bilin Entertainment Production at charity event. At manen at iti beneficiary tayo nga may isang baby. Nalipatak noon niya jay medical certificate na nakakarga iti nga diagnosis na.
Ket thank you kada gid ay tumultulong charity event through Raffle for Ecos. Ket once nga malpamalpas man ket i-post tayo amin no sino dagi ay tinmulong, dagi ay amount nga na-donate. Kan na i-turnover nga tulong tayo iyan ay beneficiaries. Ket thank you nga mao mga pasalamat kada gid amin nga tumultulong ken dagi ay tumulong pay. Yun lang. Kada gid dagdengdengeg ijay abroad nga kahit nga tumulong mabalin nga i-contact lang nya kani BMEP. BMIP. Bagyo ay Although at dapi man dagi ay OFW nga sumusuporta. Thank you so much. Okay, thank you so much. Matago-tago kayo. This is El Maestro Speaks Podcast, and this podcast is brought to you by Sponsor Time. So this podcast is brought to you by Dems Auto Performance. Dems Auto Performance Shop offers automotive servicing and very clear sila ng kahit anong klase ng sasakyan. Huwag lang eroplano. Located at Alapang, Latrida, Benguet. Of course, they also offer off-road servicing. Sa mga naglalaro ng off-road, gusto mong pa-convert ang sasakyan sa off-road, you can visit Dems Auto Performance at Alapang, Latrida, Benguet. Or you can also visit their Facebook page, Dems Auto Performance.